najnoviji video. Došli smo, jučer sam morao prvo nešto raditi, drugo na auto od starog nešto trebao raditi. Mercedes CLK onaj. Aj to sam nešto riješio, sad je on otišao to da proba. Mi smo probudili doručkovali i evo sad prvo treba znači naložiti vatru. Da nam bude ugodnije raditi. I onda prilazimo na ovo. Kako izgleda, Bože dragi. Ali prvo motor i to sve. Da riješimo to, onda ćemo se baviti vjerovatno poslije malo i karoserijom. Tako da naložiti vatru, pa onda krećemo na to. Evo nas ljudi, napokon je pila, stoji tu gdje treba stajati. Sad, prvo što ću da skontam je to da šta ću raditi. Motor moramo napraviti, motor je, ko što znate, crkao zadnji put. Čulo se nokovanje u motoru, znači da je moguće da je imao malo goriva, puno goriva, nečeg takvog i moguće da je izgorio klip. Ali svejedno moramo sve to rastaviti, pobruskati kako treba i onda sastavljati sve lagano. Mi ćemo što će nam trebati od novih dijelova. A za izvana, da li ću ostaviti Rocket Bunny kompletan, uzeti prednji branik, zadnji branik od Rocket Bunny-a ili ću, planirao sam ima drugi body kit bez ovih fendera, nego automatski sami na branicima su već, na blatobranima su već 75 mm izvučeni prednji i zadnji, što će meni trebati toliko dovoljno da mi točkovi budu unutra. I onda bi uzeo kompletan i branik, prednji i zadnji, kompletan taj body kit. Ili kao što sam rekao ću vraćati sve na Rocket Bunny. Vrata oba udarena, to ću možda staviti plastična. Šajbu moram promijeniti novu. I još sam planirao vratiti hladnjak vode naprijed. Nazad u naprijed. Vrat ga naprijed da stoji, pošto vjerovatno mi zbog toga se desilo, pošto je puno skupi zraka unutra. Dok se ne ozrači dobro, pukne, izbaci crijevo, šelina, milion. I onda dešava se sranje. Mada mi se nikad nije grio dok je stajao naprijed, ali išao sam to da ima još bolje hlađenje, ali izgleda je to bilo malo loše. Znači, sad ću skinut haubu i idemo na rastavljanje ovog svega ovdje sad. Evo nas drugovi, drugarice, rastavio sam malo da vidite. Ja tu dijelom sam skinuo. Znači skinuo sam malo, odsudvojio kablove, gore ove bombine, to sve ostalo i sad sam našao nešto što moglo navoditi na problem. Ne znam zbog čega, još to nismo sigurni, ali ima nešto, ja sad ću pokazati. Upalim malo svjetla, ali ne vidi se ovako. Da. Znači, prvi cilindar, vidi se da je dosta crn začađen, drugi isto, treći isto, a četvrti mi izgleda skroz nekako čist. Sad je pitanje, znamo znači da li je bilo do jednog cilindra, da li je on nešto napravio problem, da nije radila bombina, svjetica, nešto tako, ne znam tačno još ništa, ni ja. Ali svejedno otvaramo motor da vidimo šta će biti unutra, jer znači brusimo glavu, ona dva ventila što su bila iskrivljena, znači mijenjam, klipove vadim, brusimo blok, onda ćemo vidjeti šta ćemo raditi s cilindrima, tako da ostanite dalje. Skinuta glava, tam se ne vidi, sve malo bolje možda. Uglavnom, vidi se tu kako je klip izgorio. Klip je izgorio zbog vjerovatno premalo goriva. Ovi svi ostali, možda i ovaj ovdje počeo goriti, ta prvi jest, evo ga. Drugi i treći ne vidim. Ali opet je puštao isto ovdje, znači između ulja. Sad nije puštao između vode, sad je puštao između ulja i ovdje između ulja. Između ulja i cilindra.
Znači to je onaj dokaz, tačno se mora vjerojatno i blok odnijeti na ravnanje i glava, ali pravo kod strojara. Mi to ne možemo sami ništa napraviti. Evo tu se vidi znači ponovo dihtung, gdje je izgorio tu, gdje je izgorio ovdje. Znači sve što napravimo bez veze nam je. Tu se vidi glava. Evo ovaj znači najčišći, vidi se na glavi ovdje koliko ostalo aluminija od nokanja. Tako da je naš smo uzor, zbog čega se to dešava. Ništa, znači moramo blok vaditi, klipove vaditi sve i na obradu. I onda ćemo vidjeti kakvi cilindri, će se moći to šta uraditi ili neće, ili ćemo morati veće klipove uzmati. Tako da jebika, eto, aj bar smo našli kvar, što je najbitnije. Evo, rastavljamo sve i sad ću izvaditi motor kompletan napolje. Nema ga dignuti ovaj jedan dizalac, pošto mi je mora biti okrenut kontra, pošto mi dole prihvati ne pašu za dizalac, tako da ga ne mogu dignuti. Sad ću probat sve ovdje raskopčat, pa ga malo dignuti do odvrt mjenjač i onda izvući motor samo napolje, u stvari blok što je ostalo. Uglavnom, ne znam šta bi sad, da li da radim ovaj motor ili da uzmam 6 cilindara neki, vjerojatno ću prijeći na 6, ali nisam još siguran. Ovaj motor vjerojatno ću ići na prodaju, da ću ga napraviti da bude ispravan ili ću ga prodavati ovako u dijelovima, to ću još skontati. Tako da idemo, vadimo sve napolje i to je to. Pa ćemo skontati kroz ovih par dana šta je najbolja stvar da se odluči da se to napravi. Evo nas, na kraju noći. Uspjeli smo napraviti dosta stvari, ali nismo ništa završili normalno. Sutra je doček nove godine i sutra imam do jedno 2-3 sata vremena, pa ću sutra izvaditi ovo do kraja sve riješiti. Uglavnom, kao što vidite, pomjerili smo radicama auto tamo gdje je bilo prije. To su dijelovi. Znači, glava, dihtung glavi, ovdje je kamera svega. Koji će to sastav sve nazad, Boga pitaj, par dihtunga. Tu su bregasti i evo auto tu stoji. Što ćemo samo još motor, blok izvaditi ovako kako je, onda ćemo ga rastaviti kompletnog i vidjeti šta ćemo. Sad ne znam, meni je bilo uvijek u planu ići na 6 cilindara. RB-a sam htio ubaciti, tuđe Z bi bio idealan, pošto RB je baš pripada Nissanu, ne treba ništa puno pripravljati, bio bi možda i RB dobar. Sad nisam siguran šta napraviti. Tako da pišite u komentarima šta mislite da je najbolje za mene. Znači ima opcija Mercedes M104, šestak, tad imamo puno stvari za prepravljati, znači vjerovatno usaće motora, karter, onda priključak na mjenjač, onda moram kupiti usisnu ispušnu granu, svašta nešto. Druga opcija je BMW motor, opet imamo prepravaka svakakvih, s tim da sta dva motora puno jeftina, znači možete kupiti za 500-600 eura motor cijeli. Treća opcija je znači RB, pašu nosači, ja mislim čak paše mjenjač, paše sve. Paše u auto, paše Nissan s Nissanom, možda isto RB prva liga. Tuđe Z je stvarno preskup, sad ne možete kupiti ispod 6.000 eura u normalnom stanju, s tim da bi ga preobrađivali za drift, treba još 5-6.000, znači i to je preskupa opcija. I zadnja opcija je da opet ovaj motor napravim, da njega vozi. S tim da 4 cilindra su stvarno fali puno okretnog momenta. Ja sam jedini što vozi na 4 cilindra. Ne znam ni sam, nisam pametan. Eto i vi recite šta budete htjeli, a ja ću isto svoje skontat, većinom napravim ono što ja hoću, što ja mislim da je najbolje. Ali svaki komentar će biti dobar. Svaki savjet se prihvaća normalno. Tako da ništa, sutra vadim motor do kraja pa i to ćemo snimiti. Dobro jutro, dobrodošli ponovo sljedeći dan. Evo, naspavao sam se dobro i odmorio dobro i evo sad rezultati. Izvadio sam motor. Sam još sve razbacano dosta unutra. Evo ovdje sad visi, sad curi ulje lagano iz njega.
Pa ću sad skinuti kvačilo i to ispustiti ulje i onda ću ga pripremiti za rastavljanje totalno. Ne vjerujem da ću danas stići jer danas je stara godina pa ćemo to napraviti odmah poslije nove godine, rastaviti sve, pripremiti na nošenje, na razbušivanje i to sve. Tako što sam rekao, nisam siguran da ću još uvijek raditi taj motor ili ćemo staviti nekog 600 cilindraša, ali ima vremena da se odlučim još u svemu. Treba skupiti naravno i para. Ali ako bi znači išao na opciju 6 cilindara, vjerojatno ću ovaj napraviti motor pa da ga mogu prodati po boljoj cijeni nego ovako sa izgorenim klipom. Evo sad ćemo lagano rastavljati sve ovo. Sad mi je tu motor, stoji, sad ću ovako staviti ovdje ovako da vidimo recimo ću povaljati. Šta vidite? Hoće, neće, nemam pojma, može biti malo mračno, ali probat ćemo nekako smontirati ovo da stoji ova GoPro kamera, da napravimo jedan time lapse kako će ja to rastavljati u biti. Sad je znači unutra ispušteno ulje, vjerojatno još ima nešto, tako da će biti vjerojatno ovdje malo ulja i... Evo kamera se smrzla i ona je -6 na polju pa ne može nijedna da radi. Baterija puna sve, ali svako 10 sekundi ugasi se. Sad smo je malo zagrijali ovdje na pećici i sad bi ona je trebalo raditi. Uglavnom, kao što sam rekao, znači taj alat imamo. To ćemo sad naštelovati sve. I sad sam mjerio. Da pokažem kako ću to sad pokazati. Sad ne znam će to vidjeti odavdje, ali probat ćemo vidjeti. Ne znam koliko se vidi. Gdje je motor? Pa da se vidi, ajde. Uglavnom, imamo ovaj veliki linijar, što je ono, ravan. Valjda je ravan, došlo dobro. Imamo ove lere. I koliko sam čitao u uputstvima, da glava mjeri se na 5 mjesta, u stvari na više mjesta, ali u 5 pozicija. Jedna ravno, sredina, ravno i da x. I ne smije proći 0,10 mm, to je znači 1 mikrometar, ne smije proći ispod lere. Znači moralo se brusiti blok. I sad kad stavimo znači na prvu i onda ima 0,10, znači ne prolazi nigdje. Na sredini, evo ako ćemo sredinu izmjeriti, tačno imamo, ovdje se osjeti malo da ima, ali nema toliko. Znači 0,10 ne može proći. Nigdje i na kraju vamo, ovako. Evo ovdje možda markice. Ko da lagano uđe, ali ne prolazi. Onda imamo X taj, X kompletan bloka. Znači na početku ne može proći. Na sredini gdje je trebalo biti najviše da je krivo, ne može nigdje, što znači da bi trebalo biti da je blok ravan skroz. Imamo još ova X i isto ne prolazi nigdje, ni 1 mikrometar. Ali svejedno, ako budem ništa radio, skinut ću za, šta ja znam, koliko god može najminimalnije se skine, tako da budemo opet približno dobro. Jer ovo se vidi gore, sad kad bi pokazao, sad kad pokažem ovo, vidi se malo tu zbog čega je to desno, da li je to, evo ovako, sad ne znam da se vidi. Ovdje između kanala ulja i cilindra je dolazilo do isticanja ulja. Tu se vidi i to je to za sad. Sad, da li je klaba toliko kriva ili su šarafi ARP-ovi popustili, da li stežem dovoljno ARP šarafe, ne znam gdje pravim problem, ali sve u svemu znači motor će ići na pregledavanje i probavanje bušenja i tog svega i ravnanja. Da, sad sam napravio i ovo, evo ovako da vam pokažem što sam prvo ovo dok još nije počinio. Tu se vidi kako se klip istopio i sve naslage od aluminija. Sad ne znam je li ovdje cilindar otišao ili ovo samo aluminij naslaga. Pa ćemo vidjeti probati to kad nekom dadnemo da nam radi.
Šta ćemo moći napraviti tačno? Sad, imamo sljedeću stvar. Evo ovdje na stoji, kamera da gledate. Sljedeća stvar je ova, što... Sad kad mjerim blok, cilindar, on bi trebao biti, ja znam da je standard 86 puta 86, znači 86 dubina. I sad recimo, ajde, vidimo koliko ima. Evo 85, 92, znači još nije skroz gornjom u toj tačici, ali 86 je dubina i trebala biti 85 širina. Sad kad mjerim širinu, imamo 86, 60 otprilike. 86, 60. Znači da je probušen već za pola milimetra, vjerovatno. Ja mislim da tako 86, 50 plus honiranje, tako bi trebalo biti malo jače od 86, 50. Radimo sad i ovu stranu. 86, 52 je recimo najveća, ovo je 86, 50. Znači on se već izbuci na 86, 50. I ove klipove što sam nabavio, on su 86, 50. Odnosno 86, 30, ja mislim, to moraš imati tolerancije nešto, da bi ti klipovi pasali. Ali tek kad izradim ove klipove, kad njih izmjerim i uporedim s novima, znači tačno da li su ti klipovi za ovaj motor. Vala će se vidjeti odavdje, idemo lagano rastavljanje. Hvala, me podigla. Evo, klipovi su izvađeni i imate šta i vidite. Evo sad ćete da pogledate malo ono. Znači ove klipnjače su, čini mi se, standardne, a klipovi ovako kako se sjaje izgledaju baš da su kovani. Da su, ali ne vidim nikakvu marku još. Evo, krenemo od pežurka. Znači ovdje vidite da je počeo malo grebat, da je počeo nokat. S druge strane se vidi gdje je izgorio. I on je tu puštao. Eto. Znači to je prvi. Evo drugi. Drugi je možda malo bolji, ali isto. Znači progorio tu i počeo puštati. Treći. Evo ga, isto. Svi su na istoj strani, vjerovatno ispušna strana, gdje mu zapali smjesu i vidjeti da su karike zalijepile totalno i čudi me kako je mogu ići. I ovaj zadnji, najjači. Evo, tu se ne vidi puno, ne vidi puno. Ima oči i usta. Čudo. Ja sam se čudio zašto pravi pritisak ulja u karteru i zašto mi ulje izbaciva. Ali što je još čudnije, poslije trke sam dovezao ga kući i upalio ga i na svojim točkovima sam ga uvezao u garažu svakim stvarima. Pa je li to moguće? Da je mogu upaliti uopšte. Uglavnom, eto, to je to. Ništa, sad ćemo ići premjeriti sve da vidimo šta je, kakva je situacija, da vidimo da se može spasiti blok ili ćemo morati tražiti novi. I da vidimo veličinu klipova. Evo nas. Šta da kažem? Zajebu u svakom pogledu. Klipovi su, kao što ste vidjeli, malo napukli. To je ovaj, što je najgore prošao. Ostala tri, sva tri su dobila
to se vidi ovdje, gdje je izgorio tačno poviš karike. Klipove sam sad izmjerio su 86,80, znači vjerojatno za cilindar 87. Cilindre još nisam ni mjerio, nemam šta ni mjerit, pošto oni su dosta su ishabani, dosta su poderani, dosta je ušlo unutra od klipa ovog. Ne znam se može to išta spast. Sad sam gledao nove cilindre, vidim da se mogu nove košuljice ubaciti, pa vjerojatno to ćemo i napraviti. To mi jeftinije dođe, pošto sam naručio ove klipove za 86,5 čini mi se. Da. I moram tačno te klipove premjeriti koliki su, tako da ne uzmem druge klipove i onda uzeti te košuljice, ubaciti ih i ako treba probušti na mjeru za klipove. Tako da ćemo vjerovatno tako nešto i napraviti. Ili ću tražiti novi blok, ali ja mislim da bi najbolje bilo te nove košuljice ubaciti. Tako da tako ćemo nešto to riješiti. Uglavnom ovi klipovi su već, znači veći, ono što sam ja kupio, druge su manji nego ovi, znači ne možemo ništa s njima napraviti osim nove cilindre. A kad bi kupovao klipove, klipovi su oko 800.000 eura, s tim da bi opet morao raditi cilindre. A kad bi radio cilindre, ove klipove što sam sad uzeo, mogu bi vam pomoći. Tako da ćemo to probati ako se napravi. Ću se dobro izmjeriti pa ću se raspitati s ljudima ko to ugrađiva, ko bi to mogao napraviti. Da ispred sa ove košuljice ubacim nove. Eto tako. Ajde pa čujemo se poslije. Kao što znate, sad zadnje što je bilo je to da nam klipovi su izgorili totalno. Tri su bila prilike tu nagorila dobro, znači ništa od njih nema, 4 je skroz izgorio. Onda sam naručio nove. Našao sam polovne od Viseka. Dobio sam ih, znači, dobri su. Na jednom fali samo jedan prsten, ali jednako bi vjerojatno trebalo promijeniti sve prstenove. Klipovi su tako super. Dobra je to marka. Činim da su ovi stvarno bili dosta masivniji, jači. Nekako mi bar to izgledalo. Vidi se sve. Ali ja za to drži otprilike isto. E sad, kad sam prije što rastavio motor, nisam znao što rađeno na njemu. E onda sad kad sam ga izvadio i prije što sam rastavio, naručio sam ove klipove. Tražio sam da bi tako ispalo. Teško je naći polovne, novi koštaju 1000 eura, a ovi su bili komplet sa klipnićem sa svim za 130 eura. To je stvarno džaba. Nisam se uopšte ne razmišljao, kupio sam ih, šta god da bude. Kad sam izvadio ove klipove, tek sam ih onda premjerio i ovi su 86-85 otprilike. Što znači da je promjer cilindra 87. Da je već izbušen na drugu specijalu. Znači, pošto je cilindar 86 mm, buši se prvo 86,5 ako nije puno oštećeno nešto. I onda sljedeći put 87 i tako. A ovi klipovi što sam ih kupio, oni su 86-30 otprilike. Što znači da su za rupu od 86,5. Što znači da sad ne mogu ja razbušiti cilindar svoj jer je već previše izbušen. U tom slučaju ostaje nam samo da ili nađem novi blok koji je 86, da ga izbušim na 86,5 ili da ubacimo košuljice. To sam već tražio malo po internetu, našao sam neke od HKS-a, košta oko 500 eura i to treba neko i ugraditi. I imaju neke Darton, što su kao najbolje, one su oko 1000 eura koštaju košuljice. Sad vjerovatno sad sam se čuo sa Tomom Cukrovim, on će mi probati da vidi dolu u Splitu, ima li ko da mi to odradi. I možda mogu mi od dolu nabaviti košuljice kakve. Tako da klipove imamo, treba nam blok na 86,5 i onda promijenit ćemo znači nove prstenove, nove ležajeve i tako da će blok biti u redu. Glava, kao što znate, zadnji put sa jednog videa gdje su mi ventili bili malo iskrivljeni. Ja sam i tako u šlajfu vratio nazad, vjerojatno puštaju, tako da ćemo i ventile. Neću sve, pošto su skupi dosta, promijenit ću samo oni par što budu savijeni
i ventili su po onome mjeri koju sam dobio kad sam auto uzimao 1 mm veći. Tako ćemo naručiti te ventile, a blok, glavu poslat na obrađivanje. I tako da sad više nećemo ništa imati da radimo oko auta tog, dok se ne vrati to sve sa obrađivanja. Tako da ništa, preostaje mi samo dalje da radim neke druge aute, da bi mogao od tog nešto zaraditi, da mogu kupiti dijelove. Evo ovdje imam upravo jednog BMW peticu kojim je pukao lanac, tačno lanac između Bosch pumpe i bregaste. Moram sad izdati motor, rastaviti, skinuti glavu, da vidimo što se desilo, jesu li ventili oštećeni i u kakvom su situaciji klipovi, i onda naručiti dijelove, to sastaviti. Tako da eto, tu ćemo nešto malo zaraditi, da možemo kupiti koji dio. Tako da ništa, ljudi, hvala što ste bili tu. Tražite druge da se pretplate isto, pa da nas krenemo malo bolje, da imam bar nekog sponzora, bar YouTube sponzora, da možemo nešto, neki dijelova kupovati, da ne moram ja sve sam od sebe. To nije stvarno problem neki, da kažete svima koje poznajete da se pretplate, da pogledaju video, bit će neke interesantne stvari, pogotovo sad kad sezona krene. Ako bude sve u redu, vozit ćemo ponovo u Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, a u međuvremenu ćemo se baviti ponovo i simulacijskim trkama, gdje u ovoj sezoni su već napravljene 4 trke, tako da ćemo vjerojatno i to voziti i vjerojatno će biti streamanja nešto i snimat ću čak kad budem i to vozio. Tako bit ćemo, šta ako bude kome zanimljivije, nek se gleda. Ništa ljudi, hvala još jednom i vidimo se u nekom sljedećih videa. Aj bok!